Prepodobnu Mati Paraskevu, Svetu Petku, obeležili su i ove godine medicinske sestre i zdravstveni tehničari Mačvanskog okruga. Ovogodišnji domaćini slave bile su sestre iz službe operacionog bloka i službe patološko-anatomske dijagnostike Šabačke opšte bolnice i službe kućnog lečenja i nege Doma zdravlja dr. Draga Ljočić. Dugogodišnja tradicija posle jutarnje liturgije u bolničkoj kapeli nastavljena je svečanim obredom lomljenja slavskog kolača uz sasluženje sveštenstva eparhije Šabačke. Medicinske sestre i tehničari u Šapcu već 26 godina slave Svetu Petku. Nismo prekidali tradiciju čak ni za vreme epidemije COVID-19. Bilo je skromnije, ali je kontinuitet održan. Evo i danas Svetu Petku slave zajedno Opšta bolnica i Dom zdravlja i upravo je zajedništvo naše dve ustanove osnovna poruka koju treba da pošaljemo danas, na dan kada proslavljamo našu ujediniteljku Svetu Petku. Tokom proteklog perioda došlo je do izražaja koliko je važno zajedništvo i međusobna saradnja među sestrama. Kad smo svi radili na jednoj strani, svi se borili za očuvanje života i svi radili kao jedno. Nije bilo bitno koji iz koje službe, svi smo se borili da damo sve od sebe za spašavanje što više života. Zato bih htjela da iskoristim ovu priliku da se zahvalim još jednom svim medicinskim sestrama i tehničarima na njihovom zalaganju i izuzetnom trudu koji su pokazali u poslednje vreme, ali i našim sugrađanima na podršci i velikom razumevanju koje su nam pokazali. U Šabačkoj opštoj bolnici Laza K. Lazarević radi 659 sestara i tehničara, a u Domu zdravlja dr. Draga Ljočić 175. Svi oni su tokom pandemije koronavirusa podneli najveći teret posla. Poseban dan Sveta Petka, esnafska slava medicinskih sestara i tehničara u ovo teško vreme, nadam se odlazeće pandemije, epidemije, gde su zdravstveni radnici zaista izneli veliki teret, a stub čitavog posla, odnosno lečenja i brige o pacijentima, jesu iznele baš medicinske sestre i tehničari. Konkretno, kad vam kažem za ustanovu Opšte bolnice Šabac, gde je više od pola zaposlenih baš kadar, onda znajte koja je to, da tako kažem, po znacima sila vojska koja je odradila nikad teži posao. Zato ogromna zahvalnost za sve što su uradile, što su iznele toliku žrtvu, odgovorno, posvećeno i bila je privilegija, odnosno i sada je privilegija raditi sa takvim ljudima koji ne štedeći sebe daju se da bi pomogli drugima. Izuzetna čast da naredne godine budu domaćice sestrinske slave Svete Petke pripala je sestrama iz službe neurologije Šabačke opšte bolnice i službe polivalentne patronaže Doma zdravlja.